Pre nego što uložiš svoj novac i kreneš sa aktivnim investiranjem, moraš da razumeš koje su ti sve opcije dostupne za ulaganje. Najčešće ćeš birati između investiranja u investicione fondove ili kupovine pojedinačnih akcija. Pojedinačne akcije su najjednostavnija opcija na prvi pogled. Kupuješ deo jedne kompanije i nadaš se da će ona rasti brže od tržišta. Međutim, tu leži najveći problem. Biranje pravih akcija je izuzetno teško i nepredvidivo. Čak i profesionalci često greše, a za običnog investitora je gotovo nemoguće da stalno pogađa pobednike. Ako izabereš pogrešnu kompaniju ili loš trenutak, možeš da izgubiš veliki deo uloženog novca, čak i ako je kompanija na kraju uspešna. Zato mnogi početnici završe sa stresom, preteranim praćenjem vesti i čestim prodajama u panici. Investicioni fondovi rade potpuno drugačije. Oni ti daju korpu od desetina, stotina ili hiljada različitih kompanija odjednom. Umesto da biraš i rizikuješ na jednu kartu, fond radi posao umesto tebe. Postoje različite vrste fondova, od onih koje aktivno bira menadžer do onih koji samo prate ceo indeks, kao S&P 500. Ovo automatski smanjuje rizik, jer ako jedna kompanija propadne, druge mogu da nadoknade. Izbor između pojedinačnih akcija i investicionih fondova najviše zavisi od tvog nivoa znanja i vremena. Ako imaš strpljenja i volje da detaljno proučavaš kompanije, finansijski izveštaje i trendove, pojedinačne akcije ti omogućavaju da sam biraš i pratiš ono u šta veruješ. Ali ako si početnik ili nemaš vremena za dubinsko istraživanje, investicioni fondovi su mnogo sigurniji i jednostavniji izbor. Daju ti automatsku raznovrsnost i manje brige, a povrat zavisi od celog tržišta, a ne od jedne kompanije. Evo praktičnog primjera koji to jasno pokazuje. Ako si 2000. godine investirao u Intel, koji je tada koštao oko $72 po deonici, ni posle 25 godina držanja ne bi uspeo da vratiš originalnu investiciju. Sa druge strane, ako si iste godine uložio u Nvidia, povrat bi bio ogroman, oko 4000 puta više. Ovo pokazuje koliko je ishod nepredvidiv kada biraš pojedinačne akcije. Sa druge strane, ukoliko si uložio u indeks S&P 500, dobio bi oko 4 puta povrat. Stabilno, predvidivo i bez potrebe da pogađaš koja će kompanija biti sledeći hit. Za većinu ljudi, posebno početnike, ovo je mnogo mirniji i predvidljiviji način da uđu na berzu. Zato ćemo se mi u ovom besplatnom kursu fokusirati na investiranje u indeksne fondove. To je put koji radi za većinu ljudi, ne zahteva genijalnost, ne traži da budeš stalno na telefonu, a vreme i složena kamata rade glavni posao umesto tebe.